Pengalaman nama na jodoh nak pion. Baik kau mah musik dah lawan musik. Lidah itu. Tulhari bangalian, tulhari kita bangalian. Paridana suksuk karnakan natabu. Dison ngajong dong hami. Monani hasuton. Paparani tuan di bangarra. Boru bere doh bere. Nanain membuat tuan ikut yang nami mahami. Ima di adat parsaur batuan ni. Haha manang amanami. Opung anugerah dori sini tengau. Alwado tamang tutuhatan naman tuwari mata asanggiat dilehon sihami aibason tiki dohot ari talehet alwado tamang ba tutuhatan naman tuwari mata mau lihat ba abang pandai kami buka dia dulu damang tutuhatan nomor 2 di mata asal jero permisi kami dua mata raja idata suri pada dalian dulu kalau damang dua mata raja idata suri pada dalian dulu mau lihat ba pandai kami marmula roda uli, marmula roda lengkan, sejur mula topa, sinur ma binaan gawe nani udah, dapotan 433, ngomong 433, dapotan 4 dalan-dalan, berdamang ma, godang muda-mudai, belum untuk godang topa. Asal lihat pangkawian lihat parhorasan asal binuat benda tado lihat lau bayrong kami batu bata berdamang ma kudang lihat dalam tayi marator uhud marsopa mata di mata
Opat jauh-jauh yang kau ulang tak disuruh kita nama pariban dos dua di bor urut maita asa atau robi atau hulu kau jadi semua dia pernah hulu nami Dari guru. akan semua pangurang nama di pesantren Tuhani lama dokter semua ketua kodesan nyok kelainan nyok nah karena itu udah baru semua dia kan dalam nyolok ni nyata hanya kalian yang mana sebarani amat mas Tuhan las maruhan badan las maruhan berdoa masalah benar orang nak cara ada berdoa Dari guru. itu yang nak kami sini Gabi tulang gabi. kadang mah kodak sampai asal orang kesepahan udah namanya Mau lihat ya. jadi selama dia mak dona nami Dari guru. kata kolektif dong baru kesolid kembali sebarani Tuhan ulaka raja dulu dan nama terus dan nama hidup di mana mas Tuhan Guru. yang roda kini hamu pada bahani kami hula muna Roma di nalaho mana bini hamu nak permusi nabi Gabi bang. nak berhak mahat di nalaho mana bini para janji kami baik musik atau prostitusi Gabi.
parmuji nami. Bang Dawi. Di batio pe adong do panatapan. Bayan magodak si tio las padong Tuhan kita. Pajorok Biki. Iya Bapak lihat namin na markuha ko siya kung mangalap ko siyahan lima na gabi bona niyari namin jala anak na opat opung kalutun kaluahon opung saga paduluhon opung kotang alang manang nagago dunia opat ton opung pangalawan yang opung nami namar luar opung kodam manang nagago dunia mangalak boru siahan jala anakna boru jala ma boru aris sibitawa manang na opung purnama anak pajolo baluahon detro sibitawa manang na opung hicca manatak badoluhon opung aki ia amang parsinuan namin na martoan detro simitonga manang na upong hicca manada mangalap boru ni raja boru hopin siyan bahal batu si gorong-gorong jala anak na tolu boru jala anak na tolu sada boru anak siya kangan na martoan kasmin silitonga manang na opung anugrah mangalap boru ni rajai boru si hopi siyan bahal batu si borong-borong baduahon anak si paidua margoar Joni sahat si ditonga manang na opung sodang mangalap boru ni rajai boru si hopi siyan dolok masihul baduahon anak si namar goar hatopan si ditonga manang na aman melah pasian mangalak boru ni rajai boru siahan sian boru si redar si borong-borong iya ito nami namar goar yarma boru si ditonga margamubian montu anak ni amang boru nami marga si torus tukol seya iya ama namin na margoar kasmin silitonga na mangalap boru hoping na parjolo tu hasolangani omma ama namin na moding na kapalok adok di joloon oba ma anak na dua boru na anak parjolo lima na margoar siap hicca manatap manang na ama anugrah mangalak boru ni rajai boru ibarani sian balide di basa-basa horde batado sada mabawa dua ada si pai dua Henry manang na ama Bilmar mangalak boru ni rajai boru si hobbing sian si borong-borong jana di basa-basa horde batado sada mabawa dua boru paduluhon na margor panahatan manang na ama Grecia mangalak boru ni rajai boru si borong na siyan lubuk pakam di basa-basa de batado sada maboru anak paubaton na margor tahi saroa marusor ama Jeremia mangalak boru ni rajai boru marbul siyan sidik kalam di basa-basa de batado sada mabawa iya iboto nami Jumiati marhamunian tu amang boru nami marga dipo na siya kala di basa-basa de batalo opak mabawa dua boru iboto nami sipai dua ima demi dameria marhamunian mon dua amang boru nami marga lababan nasihat si borong-borong si puta
amang namin ang marunong maluon, tubo maon di tanggal 14 mula 1947. Kaya mga lagong taon sa 1960 munting may mana tanggal 10 mula noong 2024. Kaya umur na dito noong 10 bulan maumur ni na 2 taon. Tumuma sila pagpalan ni na 2 taon, opat mabawa, 2 baru. 2 baru main, 2 hela, orang pahok pusian anak, pidu pahok pusian baru, tumuma sila pinagpalan ni damangon 25 halak. Obat baru main. Obat baru main, 2 hera. Iya. Oke. Rodo kami sian na dua lubang gereja, dohot opar balok. Bihamu di anak korni na dua. Kuberek kami pacay Ranilu hidamu na maramarangi. Lau pasahaton akahadat naupar buka hula-hulata. Dari minorohat kunyan dihamu keluarga di Silitonga binopar niamaton. Sedama rohamuna lau pasahaton akan hugar tukaradadoni bina lau baburhaton ina tuingaran parsatok imani. Mga negro nama hula shopping, hula shopping, hula na orang-orang shopping, do hula na moto shopping, paima musik tau martusi.
pa gunung naila rumah tuk so ngonipe par gue pirdo emen nama ludu na boy huok kami tulang dot hula-hula dot hula-hula na poso asiwat to kurwain kuwanta saya ditabay maditapas pasuna jadi untuk pasat matu para nami hula-hula na marhamarangi saya mahadata jadi sa unima namang baru walos rohan nami na palingan-lingan tutur na marhamarangi hula-hula na marhamarangi sarahana mahami jadi sa namang ududi ada tunan si pasahatong nami ya ulos yan hami tulang lubag doruan kurang na sa pungtol gabi na nami asahatan na umay na mga bilang jadi ang naik pasahat ulos sumahami ito pinopang nilay namin na sa rumagwag may damang magodang mula-mula ros may damang magodang soba ros may damang magodang liat-liati asal songon na bagat perdalan ni Udusi. Ako ada dia pesongan lihat alai tingkang ma di pai mai so. Tiga. Iya. Jadi songon lima. Tiga. Iya, oke. Iya. Jadi hasahatannya taringot tu tulus sulimat pinopang nilay namyo ala na yung Roma hami hula-hula lubat turuan kalau pasahat ton ulos tu ibebere namyo tanuna bilo na dua biluat tanaw liat tergan may di tidak pasu kami neng mga liat kalau pasahat ulos tu bere namin ang giat amat tadi batang masuk banyak kota nampak
kita. Pencinta cerita nggak boy, kalau nang ris sudah akan mereka lewat ta, akan ada waktu kita, na buruta ngam aris. Ito, na, akababatin lang doon. Sesuai pakaian tanah budari di nama dia raja. Ulus yang hula-hula nama hamarangi, ulang naupat. Gabi raja namin. Mana yang upar musim nabi? Kalau naik pasar ulus memahami yang hula-hula nama hamarangi, baik damak mangusi naupat kusi. Jadi nabagi utamang baru. Gabi raja namin. Sahak manusia tu habis mulak kate. Hula-hula na puso. Hula na pos. Iya, ulana raja namin. Kau masuk kau nak hatai na budari. Gabi raja namin. Obat ma hula-hula na pos ulus. Raja namin, ang tarsingot di anak nami na soro arong do nalaho macaroy sobato pati raja namin. Alam mangi hukam muce. Sian hami hula-hula na poso lubat toruan. Ya upar musim nami. Ulu diamang mang musim anaking aso pasar tami. Ulos sian hula-hula na poso. Jadi ada utar patu pahami, sen hami tulang, hula-hula nama hamarangi, doh hula-hula na poso. Ada orang sebujung hami, hati kuhadu pe, ihami na sarubungan, doh kapasahat to, hata nauli, doh pasu-pasu tidak pernah. Jadi pwede hita na sarubungan, pasahat patikir na hita. Yung laro namin tulang ni Baba, dinalao magpa-estek-estek ka apeto abaramuna. Sayang dia matong amat tani Baba na magtugat. Dia pero matuang muna sulina din kalbungi ni Basa. Di pasaw malawa ni Rohana, di ngoluta nang di golumuna. Takpula ni si Bagading, di dolong ni Pangiringan. Oras pa muna
marahanggi ala takas do kami amu marsipay ringiringan mo kunya lamano atakot di tabe si mato ako ma asa doon namin so hatari na tutuay asa sititi masikopa udung nailes di rumah tuk songolipe ulos na boy pasatami sian hami tulang hula-hula na marhamarang gilo hula-hula na poso amak kalibatama na magoy pasupasuna asa balitang mapagabi na tinabutabuan arimumat tong gabi na mahulaguro doot na marhamarangi ahuwere kami tingkat dohamu marsi paululuan asa ba balgay na yang di rumah balgamat yang di sobo nunga gabi lain namin sa rumah tua kung gabi ang mahangi sa luna pinagparna na uposo sahat zulu bilogo tubot kayo ni tigaras nunga sahat loto sa dariot yet sa amin daw panggabihan buhuto rasoras dyan di pas-paso Tuhan mamang guru ati arok sila unang mutuhan Tukola jari-jari 10 masa pusa dahon si majujung dan nami ro manuk pahamura ganami las baro hamura abang parmusi nami aro bahami neng borang bahami nanao mano-mano bang tulang do hula-hula nami shopping baik tahu bang musik na hobar pusi pamura nami patebaran Media bisa jadi abang permusi nami ala borhat mahami sawang pasanto bisa nagajan tutulang do hula-hula nami subjek baik bagus nomor tusuk Siko pada siat kami tulang hula-hula dot hula-hula na marhamarang dot hula-hula na poso tinahungwal tiyo binatu panuhatan bedamang masih tiyo las padaw matuhasahan
Adong tapi ulah kami na sumasok ba? Ala ng Rona ma'am. Bola tulang, bola niyari. Doon hula-hula na marwarangi. Siyahan. Baik dalam ma. Pada naman na eh. Salvatore. Ay mabiri namin, pinakasakit yun, rolo kami ito. Mangguhigaw ko doon muna. Kasi huwag kami doon, ay may naman doon. Oras ito dito doon. Kasi oras masama kami doon. Diba? Pirme na po, kihibahin na kasaluan. Hindi ba ito tulungan sa luot na? Bigyan naman itong namin Panginoon. Hindi sa tapat yun, hindi naman ito. Hindi kinabot ko. Oras mga kapaparan naman mula na kapatuwa. Tuhatama naman ako. So kasi dito dinarawa kami, nagkikiwa. Siguro dito na sa bukta, bulang-bulang pa naman. Pero di sa mangipe, dahil na mga kanabot muna. Tuhatama ka naman, buhin pa sa paso. Ito lang doon namin. Malutot kayo sa ulila buhay ng namin. Asa siti masuk kahulong manangles kulungan. Tu sa ulila buhay ng buhay namin. So kung parbupir nung pinasahan niya ka, nagtulang muna na kami. Ba, tuhat tama na ng buhay, pasu-pasuna. Okay, 5 juta sa tubar buhay. Okay, basa ma. Tuhong sa ipamuda. Jadi soalnya mandi ang mabanggur namin. Siya namin, kung natulong yung narap siya sa langluwa.
doho po na niyari, upang po nakahatay, opat masin po na tingnan, opat siyang po na niyari. Jadi habiatan ngayon, hakuman na mga ito, ang mga baro. Kobar tu akka tayo ni. Ima tung nak kani cak kami, bona tulang bila marani do bila marani. Jadi masing-masing orang nanti ulusnya teka. Jadi 10 mana yang ulusi. Jadi tersinggung keluarga Hanna. Kau butuh api kamu keluarga besar yang bernami. Markas itu nggak mengatur honi. Uluslah lo iba sa mga budari, mga raja ng kahatay ng budari, mapamasyak kami. Naman amin yan sa mga kadilan, mga turun yapiakan natin. Buhani ang mga baro. Asa sa hari, pagdalang man yan ito. Saan muna? Kung namin ba, punta. Masuk makan. Bulan hari belum orang lagi. Gawe itu. Kasama naman yung mga misionary. Pati sama ada kita. Ulus mahami tuloyan ko namin. Sa kaitang mga musik na patri.
Ini sa uli mah nagulat ko sa kami. Ito ang pulos, di ba sa tikyon, sa amin na suli, di ba sa tikyon, ito ang matulog mo kami. Di ba sa kami, pulos na kami sa tikyon. Sa amin ito ang matulog, sa amin ito ang matulog, sa taon mo nila matulog. Ito po niyan. Kalau jari-jari 10 pasal pusaraan si Majujung dengan Nabi Roma Rabbahamu Nas Parang Hamuna Raja Nabi Ope Musik Nabi Baik Majolo Laguna Pasu-pasu Hamil Tuhan Jadi semuanya dihamuna tulang nami siahan raja nami tuksomoni penabu basatami soba-soba nami dongol nai matutuson hatani upasa modang bodang dua palu-paluna otik susadia soba-soba nami raja nami saya udah ma pasu-pasuna ya betul lah Masih